Ktieb ġdid bl-isem Impression of an Island qed jimmarka l-10 anniversarju tal-Malta Comic Con. Il-ktieb fih bosta tpinġiet tal-comics li juru sbuħija ta' pajjiżna u dak li hu Malti. Dan sar b'kollaborazzjoni bejn Malta Comic Con u Heritage Malta. It-tpinġiet huma xogħol artisti li f'dawn l-aħħar 10 snin ħadu sehem f'Malta Comic Con. Godwin Vella, il-manager tal-pubblikazzjonijiet tal-Heritage Malta, saħaq li bi proġetti bħal dawn il-patrimonju Malti ikun aktar aċċessibbli għal kulħadd. Permezz tiegħu stajna nżewġu dan l-apprezzament għal dal-ġeneru partikolari ta' arti popolari flimkien mal-patrimonju. U allura rajna l-potenzjal li nagħmlu del-pubblikazzjoni propju biex nipromovu il-patrimonju tagħna permezz ta' dan il-medium ta' dan is-suġġett hekk interessanti. L-organizzatur tal-Malta Comic Con Fabio Aġus qal kif filwaqt li diġà jeżistu bosta kotba fuq il-patrimonju Malti, din il-pubblikazzjoni hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha, hekk kif issa s-siti differenti se jkunu kkumpanjati b'interpretazzjoni artistika. Għandna ħafna kotba fotografiċi ta' storja ta' Malta li huma diġà din hemmhekk u tajbin ħafna. Però din hija medium ġdida fejn tista' tilħaq tip ta' udjenza ġdida wkoll ġifieri u ovvjament ikollok iktar fan base kemm għalina u kemm għall-kultura Maltija. Il-Ministru Owen Bonnici li inawgura l-kollaborazzjoni faħħar il-pubblikazzjoni u stqal li proġetti bħal dawn jagħtu ġieħ lill-patrimonju Malti u t-talent artistiku. Il-ktieb kien appoġġjat minn Valletta 2018 u jista' jinxtara mill-Malta Comic Con fl-MFCC f'ta' Qali. Il-Comic Con tiġbed ukoll bosta artisti mondjali. Dawk li attendew tul il-ġurnata tas-Sibt setgħu jiltaqgħu mal-artist wara l-leħen ta' Bumblebee fil-films popolari Transformers. Mark Ryan huwa wkoll attur wara l-karattru ta' Mr. Gates fit-teleserje Black Sails. Huwa stqarma One News li fil-waqt li huwa kien mistieden f'bosta konvenzjonijiet madwar id-dinja, dik ta' Malta tagħtih aktar opportunità li jitkellem ma' dawk preżenti. Dan fil-waqt li Malta hija l-post ideali għal avvenimenti bħal dawn. And Malta is a great place to do it because you've got the history here, you've got the history of the knights, you've got the history, the Second World War history, you've got all of that rich thousands of years going back to Neolithic times. And I think a lot of people that are into comics are into science and history and myth and magic and all that kind of stuff. So this is a great location to do it.